Hai menaza ting choma I awang remena namai ka peke zikrew tingkum chama zang kai zikuchum summai ting chua idei rein sa zeme ko gene hai mena hangge paulia gai dei radlei North East State Nagaland ge puimi lesina me mina hangket MA Final year kagate ko ze NSCN KHANGO gu self style deputy Kilonsar minister busy thank you kyam patingkum komhim register ko ne gimina ka beize ka hazam bigine rehew ki gine pakring be saugai di dele ze ka chedele zai DCP crime of Dimapur nen znai ka peke zi squeating kum chana zang kai zikchum damai ge sa je ge chai di bipui ze MA final year Unity College Dimapur ge kagate college ze ka chele zai na pating kum ze kum kai zimnyu college ze sale zai pachu kapche bepeuze pakang peule jaka chudle self style deputy Kilonsar minister of NSCN KHANGO thank you kyam kache bepeuze zai na pachu ze zilang rong colony Dimapur Nagaland ge tetiba kapekeu zit setting kum chana zang kai zikchum hamamai tingmui ge kapdele jaka chudle zai na chige pango bepeuze pakang pe NSCN KHANGO deputy Kilonsar minister ne gimine pachu kabeze ka zam zigene tele rahange private hospital rahewki ge tetedle jaka chudle kagane paka zambe tele mi lakti ze pakring be saugai di dele je sale zai chige chai di be puize kemnu ngam Naga community Naga hazard me college ka chedele zai ne chuna chige pui mi ze kapchet be pe NSCN Kilonsar thingyu kyam ka chebe pe banai pachu re be pe boy gat mongchon kyam ka chebe pe ze Nagaland police mene nim ne le je ka chedele zai ne Nagaland police mene panai ze nim lup changge panai dagne AK rifle gimi ke zai gimi .32 pistol ke zai gari gypsy nim pepze du sudnele zaka chedele zana Nagaland police mena chuna panai peregi za case kailu za investigation du za makmet zalale zeska chedele zai chigel le sinama MA final year ge kakte be puisu po pizza gimine kapchani blamge Naga Student Federation NSF mena kapchen merege kasabe pera hange kize demand tedele zaka chedele zai Naga Student Federation NSF mena saze Naga me hazard me bamle naga disi ibe banai hasui kan sambigine lungzbam rahangdu kyam gaidele hai mena zeu zaka chedele Zaina Indiram MP Madhya Pradesh Kargon kachubam ge nznai kapeke zi squeating kum chana zang khai zikchum damai ge passenger Zeme nam remze pungba gari dibe bus kaha pere gine ngai ke ze accident de bigine mina hangkrem nge me chai di jai Zemena gi ki me ka zamdele ze ka chedle man sapo me reporters mene sajachi passenger meze pungba gari dibe bus lung ze passenger mina hangringe me bamdele ze ka chedle accident de bihi ge ze Zaina MP Madhya Pradesh Kargon ge garik dibe bus Zemna passenger meze phungba accident te bigine chai di me zai pnui ki bo me hange mina hangket ge Madhya Pradesh government ne charang kang abte ze lagmadai hangket ge peklo ze per hange rangai zai chirin mag ze hazam di me hangdu mina hangket ge changringe per hange rangai ze hazam di impia mang me hangdu mina hangket ge chang khaimnge per hange rangai dele ze ka chele Zaina Indian Meteorological Department IMD menen znai ka peke zi squeating kum chana zang khai zikchum damai ge sa za sungkling Southeast Bay of Bengal banai South Andaman Sea sungkling ge namai ka peke zi creuting kum chana zang khai zikchum summai ge natri cyclone wangule za ka chedle za Indian Meteorological Department IMD menen sa za Southeast Bay of Bengal banai South Andaman Sea sungkling ge natri cyclone wang rabzi za cyclone mocha achule Zai Sungkling Bay of Bengal banai Andaman Sea ge ai natri cyclone mocha wanglu bachang de zaina ka peke zik reuziket ba mai ge Bangladesh banai Myanmar go border ram raimbia te dulei za ka chedele Zai Indian Meteorological Department IMD mene sajana mai ka peke zik reuting kum chana jang kai jikchum sumai ge Arunachal Pradesh Karnataka zai Kerala ge tingruin chi sangje ruigulei za achedele zaina Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram Tripura Tamil Nadu Kerala zaina Karnataka gadu tingruin chi sangje ruimaglus du ting kamai za tingmau gulei za ka chedele zaina Indiram West Bengal state ga lum ga sangulei za salei Zaina North East State Assam ge mpe mina point me zai pui mina point me ku mei blam ge ze state government ne
kam je nam to ni bachang ge chuna Assam go government ne state ge mpemi mina hang ke ne pnui no na no chum kubes du nam je kam to dai ner hang ge te gule je Assam go chief minister Himanta Biswa Sarma ne sale zaina state ge mpemi mina hang ke ne pnui no na no chum kubalam ge nam to je kam to ner hang ge je expert committee du phung pa kule ja chedele state government je authority pusui te mena ai state ge mpemi mina hang ke ne na no chum kube nam je kam to bui mi kam to lagu me je Assam go chief minister Himanta Biswa Sarma ne njnai damai ge sale zaina Assam go chief minister ne state ge mpemi me pnui na no chum kum ji banai pnui rekja rangai ma les du chuna pangka se wang batage pnui no chum kubra me je southern Assam Barak Valley jai central Assam Jamuna Muk hojai ge pangka misonga jila le je achedele kagne mpemi no chum kube Muslim indigenous ge lesi chimra mdaga gale je sale jai Assam ge mpemi no poine jai pui mi no poine me ku mei blam ge nam je kam to bruna changje pampui malaysia ka chedele chipo jigne state game pe mi mina hang ke ne pnui no chum kubes du namje kam to ra hange ptau nang sing dele je ka chedele chipo jigne state ge im pe mi mina hang ke ne pnui no chum ku mei blam ge state government mena stakeholder organization ka cham me banai legal expert me je ke suruk lunge ai no chum ku blam ge samje heki ke je teun chi gule je sale zaine Manipur ge inki mena scheduled tribe ST category status inki meda ge kai ra hange ki je demand teblam ge ne state ge local manai tribal hazen maka ge kaklebe pet begine mi hangsa me klaka Myanmar ke dei me pangbia ga di dele je ache dele chipo jigene Manipur gu chief minister N Biren Singh ne saz state ge hazet kana ka ge kaklebe pet begine Myanmar ke dei ge mi hangsa me klaka pangbia ga di mes du close te wangdai hange te gule je kache dele zaine chuna Manipur state ge hazet kana kaga kaklebe pet belam geze tingti sona hage dele je sale jane pe bam kreuga spy mene peze operation te je curfew kaibes du lu panele je sale jane Manipur ge Myanmar border haram raise te da chibe district mingewla le je ka chedele chipo jigene Myanmar kede ge pagai di me klak ramaza chunare du penui sui hreu zlare le je N Biren Singh ne sale jane chuna Manipur state ge zemana me ai kaklebe pet belam gene pangbia di me minagi ki mene penui ki ler wangdai dele je du ka chedele jane Manipur ge local manai tribal hazen maka ge kaklebe pet bigine ki me local mane police station gene hreim rogi mi haina je kreu je mingew haga te ti bes du chuna te wangai dai je lale je ka chedele jane Manipur gu chief minister ne saja local police station ge I state ge kaklebe pet blam gene mina hang haina je hang te set me je FIR kai gai dele je ka chedele je chiporo ge chuna mi hang sam du nim ne le je ka chedele je chi hang haina je te set me je FIR kai brog du mi hang sam go murder je manam je te chet bugu case me dula le je sale chipo jigene N Biren Singh ne saja state ge kaklebe pet blam ge ka gzau me daga ka sabe chuna pe je la le je du sale ai ge na mai ka pe ge zi kreuting kum chana ja kai ji chum sum mai ting chua ke dei rein sa loi gai dele pi gai jang king gai ni mele ni je to dele